Lotshani bobaba, siyathokoza ukuhlangana. Namhlanje angithi kuwe, ibhadi uyazibangela. Ibhadi uyalidobha ngezandla zakho. Izandla zakho ngizo ozisebenzisa ukwenza izinto. Ibhadi uyalidobha ngezandla zakho. Ibhadi uyakhona ukugijimela kilo ngenyawo zakho. Ibhadi uyakhona ukuliheha ulidose lize kuwe ngendlela ocabanga ngayo. Ibhadi uyazibangela. Bobaba, akhe ngikhulume ngalendo yebhadi ukuthi isebenza njani. Ibhadi yinto ephambukileko oyenzako uthi uzwisa omunye ubuhlungu. Ibhadi yinto oyenza uthi ulaya omunye. Ibhadi uyazibangela. Lento embi oyenzako uthi uyenza komunye iyokubuya kuwe ibuyeleleke kabili kathathu kane ukukuzwisa ukuthi lento oyenzileko lo oyenze kuye uyizwe bunjani. Ibhadi siyazibangela. Ibhadi lokuthoma ngileli lokuthi wazi bona ubelethile, uphile impilo yokucabanga ukuthi awukabelethi. Ibhadi uyazibangela ukuthi abantwana bakho bahlale bahluwile, abantwana bakho bahlale bakubambe ngehliziyo, abantwana bakho bahlala bazibuza ukuthi uyokuchukuluka nini ube ngubaba kibo. Inyembezi zabo aziweli phasi. Ibhadi siyazibangela. Ibhadi siyalidobha ngezandla zethu. Ibhadi siyaliheha bona lize kithi ngendlela esicabanga ngayo. Lumuntu wengubo omzwisa ubuhlungu uthi uyamlaya. Lumuntu wengubo obeke imbandela ethile yokumzwisa ubuhlungu umphilisa kabuhlungu, ahlala lila inyembezi zakhe aziweli phasi. Ibhadi uyazibangela. Ibhadi uyalidobha ngezandla zakho. Ibhadi uyaliheha bona lize kuwe ngendlela ocabanga ngayo. Abantu osebenza nabo, indlela obaphatha ngayo, indlela obazwisa ubuhlungu ngayo, inyembezi zabo aziweli phasi. Ndoda, ngibawa uchugulule indlela owenza ngayo. Ukubalekela ukuthi ungazidoseli ibhadi ebegade ungakhona ukuliphepha. Ubumbi obenza ngendlela ocabanga ngayo bese ubudlulisele ezandleni zakho ukuthi bubonakale emehlweni wenyama, nawe uzobuzwa. Ungavumi ukuphila impilo yokucabanga ukuzwisa omunye umuntu ubuhlungu ngombana kuthoma kokuzidosela ibhadi. Ungavumi ukuba semihlanganweni ehlela ukulimaza omunye umuntu. Ungabi semihlanganweni ehlela ukuphelisa impilo yomunye umuntu. Ibhadi uyazidobhela ngezandla zakho. Ungakhona ukulibalekela. Ibhadi uyalibalekela, ibhadi uyaliphepha, ibhadi uyakhona ukulivimba ukuthi lingangeni ngakwakho ngendlela owenza ngayo. Fundisa umkhumbulo wakho ukucabanga kuhle. Lezi zinto ozithandako nofuna ukuba nazo nempilo ephephileko nefuthumeleko nemnandi, icabangele nabanye. Lezi zinto ezihle ozenza kuwe zenze nakwabanye. Ngiyo indlela yokubalekela ibhadi. Izinto ezihle eziphephileko
ozinikela abanye nawe zizokwenzeka kuwe. Ibhadi akusiyinto yamaloyo, kodwana ibhadi yinto esizibangele yona ngendlela esiziphatha ngayo. Bengithi baba, namhlanje nawufuna ukuthi impilo yakho ibe yipilo emnandi, ibe yipilo ephephileko, impilo enokuthula, impilo enembusiso, ungavumi ukuba umuntu ozwisa abanye abantu ubuhlungu. Akungabi nenyembezi eziphumako zomunye umuntu ngezenzo zakho. Namhlanje ungathi wena unamabhadi, kodwana kukhambe ubuyele emva kancane eminyakeni 2, 3, 5 edlulileko ukuthi ukhambe njani, wenzeni ngezandla zakho, wenzeni ngenkulumo zakho, wenzeni ngenqundo ozithetheko ngamaphilo wabanye abantu. Inyembezi zabantu aziweli phasi. Abantu abalilako abezwa ubuhlungu ngawe, ngelinye ilanga uzozibhadalela inyembezi lezo. Ngilo-ke ibhadi esikhuluma ngalo. Ungathi wena ngekhe, ngobana konke okumbi esikwenza kwabanye abantu angekhe siliflathele leli phasi singakakubhadaleli. Ibhadi uyazibangela, ibhadi uyalidobha ngezandla zakho. Yenza kuhle namhlanje, ungavumi ukwenziswa nangabanye abantu bakuthembise inzuzo, ukhohlwe ukuthi into oyenzako le uzoyibhadalela.